Sane mangken ticapang titiang acara sane kaping kalih inggih punika kekawin oleh Gede Embun Tegar Pramudia lan Anak Agung Suryadi Putra pinake mahasiswa saking prodi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu semester kalih. Ring rahina mangkin jagi maktayang kekawin sane mamuda Basanta Tilaka. Majeng ring Embun Tegar lan Anak Agung Suryadi Putra galah prasida kaatur. Om Swastiastu. Nggih, wastan titiangi Gede Embun Tegar Pramudia sareng semeton titiang Anak Agung Suryadi Putra jagi ngelanturang kekawin Basanta Tilaka lan Mande Malon. Saneka pertama titiang ngelanturang kekawin Basanta Tilaka. Kawin sarat semaya kalanirar Ainge nemonen saseh katiga nuju kapat. Indika wanta dewasani dani jagi lunga marika. Tontang pradesa rihawanir kapuramya Raris kacinga kanto kidu pejah-jahan desa para desa selantang pemargeni dani ngulangunin pisan kue luah magang katemu denir tirta dibya kata tukat ageng panggihin ide taler kena matir teatru sani dahat mau tamu Udyana lentelaga nirjara kapulmahning taman makamiwat lagu
ceburin toye maka sami dahat ani. Aingge sane mangkin titiang jagi maktayang indi wirama mandem alon kecawis saking kekawin Arjuna Wiwaha. Pengwacen durus. Stutin iletan tulus sinawuran paramarta siwa Aingge pengastawan ide sang Arjuna dereng mawasta pupus kecawis oleh ide sang Bathara Siwa. Anakku wuwus katon abimatanta temunta kabeh. Cening sang Arjuna pianak bapa subasina asarat idewa pangunggo idewa maka sami. Anda pangano grahaku sadu sakti winimba sara Nene jani ada penganugerahan bapa ni marupa cadu sakti marupa sanjata. Pasupati sastra kastu pangaranya nihan ulati Panahe punika sanjatane punika sing ya adelen marupa panah pasupati kelumrah adanya nene durares tinggalin cening. Inggih Bubu Titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih suksema aturang titiang majeng ring embun tegar lan anak Agung Surya Diputra titiang nunas majeng idedane sareng sami icen apresiasi. Inggih idedane sareng sami wantah kadi asapunika
parikrama apresiasi bahasa, aksara, lan sastra Bali. Manawi wenten kirangipun titiang nunas gengrene sinampura taler titiang ngaturang para suksema majeng ring tim Empu Kuturan TV, Bapak Ibu lan dosen pegawai sani sampun miarsayang. Pinake pamuput titiang ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.